Kajing kublay ya i Reverend Father Joby Matthew MSFS ya ibala ai ka bor bantuai lapsuit lane exorcism da Most Reverend Wilbert Marwain Didi Bishop jang Jalaniam Nongstoin kasi Kandrutrik March 2024 hamau klang hakan kesengi kaladon kajing pen ketang lendok seblay ya u Deacon Dominic Marthong hakan kesengi apa mau klang. Suwa bengin yo ay gajing kerku kadu nai bishop bat gajing ay kublay bajing kerku baningkong na uling do thamai menta ngindon iwei ijing le niam barit ha kaba ha gajing riti pen kubor ya u exorcist lani ya unong dwai lauk suoj suwa ban le ya kata sya yang ban ay kalampang balengkot ha kani kupor ha kejilan niam jong ki Catholic judon uwei uling do ubalapen kubor kerpang da bishop na kabenta banlong unong duai lauk suoj lan u exorcist uta uling do uhab banyo ya gajing pen kubor bakerpang na bishop kani katkum ka kanon lo kaba si hajar si spa nyo puar kani kala kren syai ba uling do udai bandon ya kata gajing start blay ulong ubakhuj ubadan ya gajing tip ha kabidai bat kajeli jong kibor baken jamen sim bat ubaklan ha gajing imen sim ha gajing duai bat unhab ban pentikna ru ba gajing pang gidai gajing pang song suoj ha kajelaniam jongi jong diocese Nongstoin Bishop Most Reverend Wilbert Marwain ulajit ya Reverend Father Joby Matthew MSFS banlong u exorcist lani unong duai lauk suoj hapo kajela kajungi ba unsap penduai penkubor menta uwei u exorcist ulaong ba uksuoj ukwa ban sensyar ya kaperthei ban te mrau ban ring ya ki khon ban riu sya kajing baman sya kadujok da ki buj senti jong u harukom lengba ki briu lengne lengba ki atiar baper te na kabenta jungi ke e bangi dei ban le kalong ban bishar ya ki sembai baki bet bat ye ki so baki sei ki sembai bat ki so basniu kum ga jing penlong nong yesuan jing pen yesuan para briu ka baw rai ga jing pat ye pra ka jing ye so ka jing penyap kathma ka jing pen kulmar ka jing pen ye isi briu kino ki briu lani ki niam lani kino ki kenhun ki ba pen priang ye kum kini ki jinglong basniu kadai kadak kasin kabatikna kabawan na ubaman pet krat na kini yo pin ngop ha ka jingriam junguk suoj kumba ujisu ong kasabat labu na kabenta ubriu om balathawi ubriu na kabenta kasabat tikum juru kiniam kilong na kabenta bantay ya gajing day para briu om ban pen yesuan briu kiso babha kilong ki e ki bawan ra ya gajing bha gajing teli gajing tay gajing e gajing buram para briu gajing tiu ya kasuk kasan ya ka hok kasot ka sensyar ka khadara ka hok kasot wat ladangi per ha gajing lene ha gajing long jaj pen riu kani kadai kawai na kanuksa kaba kumnu ubaman utrikam ban yalam ya ukun ban riu sya kajing baman kiwai pat kidak kisien kalong kum kajing pang hagi harukom lah kamet lah kamensiam kajing mot jim perkat lani ha kajing long kajing kwan kajing bisni bat kiwai de ha kani kajing bu ya unong duai lauk suoj kadon kanong rim ha ka bible ujisu ha ka gospel kat kumu Markus kalendong iwei rekod arpulai hat watpun riu ong kumni hangta ubriu ubasong suoj ulawan rung ha ka sinagog bat ulak kerkat mekwa ayu nangi ko Jesu Nazaret mewan ban penjot yangi ngitip medai uei melong ubakhuaj jong ublai ujisu ula dumok ya uksuoj sngap jar bat tomi na uni ubriu umensiam baman ula pen kenyu ya to briu ula len yar bat ulami na u kumjuru ngilap ha gospel Markus kan riu kan nyeu Jesu ong ha ka kerteng jonga gin be ikik suoj
Kadai ke kamram jungi baroi wipi wei kum ki khon jung play kum ki khon ke jing shai ban yele percaya ke bor jung suat ke bor jung jing dom da ke jing duai ber ke jing imbabha bat rengkat ke jing arab jung kitu ki bala u bishop u ai bor ti ha ke por ke khot ya i bishop ban penduai na ka benta pen ku bor ya i father Jobi ban ke khot i father Jobi ban wan sakmat ban dem kho sia wa khamat ke ni ke duan ban yo ke jing duai pen ku bor na uling dok saat kat bambangi baro ngin ya yang lang. Almighty and eternal God, you are the refuge and strength of your people, the fortress of those who trust in you. You have given your church authority over the power of darkness, and in the name of your beloved Son, Jesus Christ, she may cast out evil and deliver souls from bondage. Look with favor, O Lord, upon your servant, Father Jobi Matthew MSFS, whom I now entrust to the ministry of exorcism in your holy name. Clothe him with armor of righteousness, strengthen him with the power of your Holy Spirit, and guard him and his soul under the mantle of the Immaculate Virgin Mary. Lord Jesus Christ, you conquered Satan by the power of your cross and resurrection. Grant that your servant, Father Jobi Matthew, may always speak with your authority, act with wisdom, and minister with your love. Fill him with unwavering confidence in your victory, so that in your name he may cast out demons, liberate the oppressed, and bring souls into the light of your kingdom. Bless him, O Lord, with unwavering faith, steadfast hope, and fervent charity. May he always rely on your strength and trust in your unfailing love. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever.